Alhamdulillah tepuk tangan dari masyarakat. Suara masyarakat adalah suara Tuhan, Bu Adida. Jadi pada ya ngono ya lah. Kabeh personile. Mayang Karai 1001 kreasi. Tapi ki serempet ya, Mas. Lho, iki kok lek malah dunek ning nggone sholop ya. Iki kan awake dhewe manggon ning ngene acara selawatan. Jadi dipadokno campur sari karo selawat dadine band. Lho, iki ora cetha. Nek Budinda ndi Budinda? Wah, masuk mantuk wong e. Ya tau Budinda muat to malian. Gak suka gak akan katur Budinda. Lumampah wonten ing samila-mila. Pak harga. Jarame janma-janma kangen catan jiwa. Dena peran yetno. Sing rada gagah ngono gak iso. Rumah tamu ya dijumbone dipadakno karo musike minimal kan Budinda nek mlaku ya. Lek dipadakne karo musike ya terus ora ngene to, Mas. Piye? Bisa gagake. Lah iya kuwi mau jenenge Putri Keraton. Budinda ngono kuwi ning iki roke kedawan dadi ra ketok. Oh iya deh, heeh ya, heeh ya. Lek roke kedawan nyerimpet dreka sering kablak. Ya ngono kuwi. Jajal Bu. Pengen ngerti sampean geblak. Kok yo aneh-aneh kowe iki. Oh, romansane. Mati. Oh, ya ngono kuwi kudu dilus-lus ya. Nggih. Sugeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Keleleken mik ya? Ndah? Waduh. Anu, piye mau arep ngelek itu to. Dadi bocah. Nggih, niki paring asma Budinda leres. Budinda Sriaton. Waduh. Keliru itu Niken, keliru. Terus apa? Namanya Budinda Denisa. Iya bener. Budinda sinten, Bu? Adinda Denisa. Kenapa kok dipanggil Ibu? Emang usianya sekarang sama kayak Niken loh padahal. Hah? Sama kayak Niken loh. Masa sih? Saya kok gak percaya sih? Bu Adinda. Yuswanya berapa? Umur. Loh, udah diceluk Bu. Ayo, bahasa Indonesia Arab Umurnya berapa? Panggil kakak aja. Oh, kakak aja, ya. Ahlan wa sahlan. Oh, gak iso malah. Wah, wis. Mangkane nanggap campur sari. Makanya sama nih gak rugi nanggap Niken Salindri. Niken Salindri bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Indonesia, bahasa Jawa sastra, bahasa Jawa alus, sakabeh. Cina iso? Iso. Tolong buktikan sama Budinda. Bahasa Thailand iso. Oh ya, Thailand aja Bu ya. Pakai mic aja Bu. Niken jago loh bahasa Thailand. Oh, jago. Mau pakai bahasa Thailand kita bicaranya? Boleh. Oke. Anak apa titina? Apa teh? Iya, bener Bu. Apa ti good. Ya. Wong yo musuh pete ya kok yo. Apa PT. Lelang klap, long lak lop, lem klap, lem klap pik klap klap. Anu Bu, lampunya lap-lap. Iya. Dadi lighting lap-lap. Aku sing jawabno tenang ae.
Ah, betinda guyu. Sangune ndi? Guyu wis mau. Urung nyanyi kok Seneng kok. karena bangga. Ya, bangga nggih, Bu nggih. Bangga banget. Alhamdulillah sampun terwujudkan nanggap Mayangkara. Kemarin pernah napa niku Kudune. pengen nanggap Niken Salindri tapi tanpa Mayangkara, tapi akhirnya kewujud juga sama Mayangkara. Ya. Bangun. Matur sembah nuwun nggih, Umi. Alah lek isin yo kene nah noe kok. Lu kamu kok Kurang apa? Bu Dinda, mohon maaf kalau nama dari sound system ini asal mulanya dari siapa? Raden ini sebenarnya ada kepanjangannya. Apa itu? Relawan Adinda Den. Oke, ini mode kalem ya ceritanya ya Iya, semuanya iya. ya. Ya agak kesini toh. Iki prime lo ben masuk. Menurut ini. Bu Dinda. Arep nyedak Yumi neh. Ya, agak ke sana, Bu. Ya. Apa itu relawan Dinda Bestari itu? Ya, jadi Raden itu singkatan dari relawan Adinda Denisa. Ini agak sedih gitu ya jadinya. Yang bahagia cah, yang bahagia. Aku seorang sapi teng. Ya Bu, lanjut Bu. Tapi Ya. Oke. Jadi relawan Adinda awalnya Denisa itu sebenarnya bukan peresmian nih Ken. Ini tuh cuma Apa? iseng-iseng aja. Sering ada sound horeg ya Ya, katanya ya, Bu. ya. Akhirnya kita punya sound. Ya. Terus kebetulan ada Raden yang sering bantu-bantu. Jadi dinamain Raden Audio. Oh gitu, oke. Oh, keringetan Bu, keringetan. ya. Aku grogi deket nih Ken. Ya enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Tenang aja Bu. Mari mau baik. Jangan nikah ini piye tuh jenenge? Jorok tahu Niken. Ucapkan Jadi- terima kah? Matur sembah nuwun. Sama-sama Bu. Ya isone mung kuwi tok lho Bu Dinda. Sembanmu. Ya jadi ini asal mulanya untuk panggung sama sound system ini relawan Adinda Denisa. Yang sekarang menjadi satu, dijadikan satu wadah gitu Bu Ge. Napa Pak? Sini. SSS. Gitu. Tadi di sana tulisannya SSS. Enggak ya? Pakai mic Bu. Oh bukan. Oh iya. Raden ini spesial. Baru pertama kali ini dimainkan. Launching. Iya, Tapi ini launching Bu. demi Niken Salindri. Tepuk tangan dong buat Niken. Perdana Mayangkara Sone Anyari. Soalnya Itu plastikan. masih plastikan. Masih plastikan. Oh, Jadi masih plastikan loh. ini besok setelah Niken main di sini, besok langsung dibalik. Maksudnya iki lho ya ora ta kok. Budinda padake sampeyan wae kok. Lumangsane. Kremen Ibu Dinda ya. Iki plastikan, makanya ning YouTube suarane rada kemresek. Orane ngono kok. Ya ora kok saking apike ngono kuwi pekasone Bu Dinda. Soalnya Ya bagus. semoga dengan adanya Raden ini ya toh, Semakin lancar, semakin lancar. semakin barokah. Yo horeke semakin rame. Oh iya. Ya. Amin, amin. Iya. Amin amin. Budinda badhe ngaturaken apa sepatah dua patah patah patah? Sepatah dua patah kata. Pantun Bu. Apa ya? Cakep. Cakep aja ya. Burung. Niken aja yang pantun, nanti kita jawab semuanya. Wah ya, ini pantunnya tentang apa Bu? Apa aja boleh. Tentang warga jeruk perut. Boleh. Harga jeruk urut. Mangan serut. Gempol, karena Oh. yang datang nggak dari jeruk purut. Arep Oh, warga gempol. arep ngompol. Ya terus orang ngompol ngono kae. Gempol. Gempol. Dong kok tolong Cek ta, ya, ngene iki jenenge kreatif, Heeh. profesional. Profesional. Jadi kudu tek. Mangan sempol ning pinggir sumur. Terus Semoga warga masyarakat Gempol panjang umur. Bang, gede iki kan. Pol. Pol. Siapa masih ngomong kuwi? Astagfirullahaladzim. Terus kok iso? Masya Allah, Masya Allah. Bisa ngomong. Iya lah Bu. Ya Allah, selawatan lagi. Kok iso ngomong? Tidak sengaja.
Tidak boleh. Mangan pentol. Mangan pentol. Ning tengah sawah. Cakep. Warga Gempol mugi-mugi rezekine kathah barokah. Allahumma. Ora ngono. Allahumma amin. Ayo Bu, saged nggih? Allahumma amin saged nggih? Ya. Allahumma. Nadane Bu. Ketahuan nanti ini suaranya. Nah, anu. Allahumma amin. Malih. Terus. Dolanan pistol. Ya. Ning Pinggir kali. dolanan pistol. Ning sawah. Cakep. Warga Gempol. Apa? Mugi-mugi panjang umur. Onto wis ana ya to. IU ini kudu padha no. Lah kepenting cetok. Ini carane gampang wae. Apa Mang? Mangan pentol. Mangan pentol. Mangan pentol. Aja mangan pentol gak kreatif kuwi sampean iki. Ngono Mikir ya. dhewe-dhewe. Dadi wis kae. Tuku kolor. Ora masuk ya. Mosok gemplor. Gempol, pol. Sampeyan ya ngono Bu, ngongkon tok sampean ndang. Ikan tongkol. Alah senengane ya wis ikan tongkol leli. Dinda senengane ikan tongkol. Apa rek? Ya. Nggih. Ayo Bu, ayo. Cakep. Ikan tongkol. Terkental-kental. Ayo. Napa Bu? Ikan tongkolnya teng napa Bu? Makan permen. Loh, ikan tongkol makan permen. Kapunten, nek ikan tongkol makan permen sloloten, Bu. Ikan tongkol makan permen iki lho. Dan ning ora diklamuti malah dilek malah operasi. Lah yo. Oke. Ikan tongkol. Cakep endi cakep. Belum. Dereng Bu, lagi ikan tongkol ya kon cakep. Rung. Ikan tongkol di pinggir kali. Cakep. Abis gitu makan permen. Sampeyan lah ora rumane kene tak suampluk tenan Bu. Tenan. Iya siap Bu Dinda kok Ikan tongkol, apa mau? Di pinggir kali. Di pinggir kali. Warga Gempol mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Amin. Bu Motor. Dinda. Motor Honda Hmm. ning pinggir sawit, sendekne pinggir sawit. Terus Bu Dinda, kula nyuwun. Aku tiwas saya gawe kan, ya ampun. Ternyata Bu Dinda apa jawabannya? apa? Gak ngerti artinya. Katanya minta dikaplok, Bu. Ya aku nek ngono kuwi kok Ayo Bu Dinda mau nyanyi Nyanyi, katanya. Lagunya apa, Bu? Oh, Taman Curug. Oke. Ya, tolong nadanya teman-teman, nadanya. Bareng Pak, bareng nih Ken. Iya. Iya, bareng-bareng. Dina ambil nada dulu, Bunda. Refem ya, Ref. Cahyane bulan. Tadi lagi, Bu.
Mulane iki mang anake sapa to? Yo. No, anakmu no. Lho no, munggah panggung arep nyawer artis. Budinda ngapunten Budinda, niki kalih Mbak Afirin nggih Taman Juruke nggih. Nggih, kula nak ganti rok riyen nggih. Sekedap mawon nggih. Lah niki lho. Lah. Kocakan kok. Heeh. Monggo. Kosek. Enten ulo. Ya ampun nang kene mangger iki kene terus. Tenang mawon. Tenang mawon, ibu-ibu kembali duduk niku ulone lanang. Nggih, tenang mawon. Lanjut. Amankan rok Anda masing-masing ya ibu-ibu. Pun. Ulone cilik napa gede? Aman? Oke. Oh sudah aman, oke. Subhanallah. Subhanallah. Yuk Yuk dilanjut ya. Nggih, monggo Bu Dina. Monggo Bu Dina, saya gantikan dulu ya Bu Dina. Ini loh Dengan ibu siapa? Bunda siapa sih? Pakai mic dong. Pakai Rina. Ibu Rina. Mbak Rina. Ibu Rina Jadi, cantiknya. saya pengen tanya dulu sama Bu Rina. Kalau Mbak Dinda ini single gitu? Pakai mic. Masih single? Ya, wis alhamdulillah nok niken. Jadi Nggih sami berarti nggih sami. Ya. Kula nggih single. aku karo Mbak Dinda wis padha-padha yakine ya toh. Aku yakin gelem Mbak Dinda moh. Lah yo. Lah ya. Lah yo. Ngebleng ngono. Baru kena tikus ngebleng. Tikus mbahmu cah cilik ya. Ngono ya arep mau idok kok. Jadi gini, kita dari kubu B, kubu A bagaimana? Hah? Ibu B, Bu A nggih. Ya kaya cerdas cermat. Oh. Iki kon piye iki? Lah yo mbah iku. Nggih, Bu Dinda lagi. Nggih. Santri pekok. Santri pekal. Ini pekok. Ya. Ibu E napa, Bu? Oh iya. Ya, bisa Bu. Bisa santri pekoknya. Oh iya. Ya, sama saya. Iki dipaskan nadanya dulu. Oh, tidak usah langsung aja. Ya, jangan ditaruh bawah, Bu. Nih. Persembahan satu lagu terakhir. Masa terakhir? Lah, lagi? Janganlah. Lah iya. Lah yo. Contek ngono kuwi. Ya, wes. Yo. Yuk. Mbak Dinda boleh jadi anu niken diamping.